mwaramutse cyase mwiriwe bitewe naho muherereye ndabashuje mwene data mukundwa n'Imana wo muri hose Imana ibamera umugisha kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hari kubera imirwano karabutaka isobaniro ivumbi riri gutumuka mu bice bigiye bitandukanye abaturage bakomeje gutakamba basaba ibihugu mpuzamahanga gukorera kugira ngo bagaragaze imbaraga zabo mu gukomeza gufasha ndetse no gukomeza gutera inkunga iyi mirwano ngo ihagarare dore ko aka kanya update zamaze kutugeraho zerekana ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira Washington DC kugira ngo barebe icyo amahoro umutekano bivuga ese mu by'ukuri guhura kwabo bishobora gutuma ino ntambara irangira. Ibyo byose turagenda tubikurikiranira hafi tumenye ikigiye gukurikiraho. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa n'ubundi ku butaka bwa Kongo ho mu mujyi wa Goma byongeye gukomera. Wazalendo, FARDC, FDNB binjiye Goma mama 23 ikomeje kugenda ihunga ndetse imirwano yo yongeye gusa nkifata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Se ni igiki kigiye gukurikiraho nyuma y'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo? Amakuru atugeraho kuri igenekerezo y'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026 biravugwa ko muri iki gitondo undi muyobozi wa mama 23 yiciwe mu mujyi wa Goma mu bitero bikomeye byongeye gusakiranya impande zombi. Abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa mama 23 bakomeje guhura n'uruva gusenya muri ibi bitero. Turagenda tubigaruka mu buryo burambuye cyo ngusaba no gukanda sabone nyaboneka niba aribwo bwa mbere ugeze kuri icano kwibuka no gukanda like kugira ngo ukomeze ubane natwe muri update zigiye zitandukanye kuko like zituma video izamuka. Nyaboneka rero niba twifuriza ibyiza nkuko natwe tubikwifuriza, like ni ingenzi rwose yishumangireho n'akantu kameze nka televiziyo rwose ugashumangireho like ukwereke ko turi kumwe gatanu ku kandi ubundi usharinga ikiganiro cyacu kigere kure, usharinge mu magurupe aho uherereye hose mu magurupe yaba kuri FB ndetse no kuri Facebook n'ahandi hagiye atandukanye. Nyagasani komeze ahaze ibyifuzo byawe nibyo tukwifurije. Nyemera rero no gutindiye tugaruke mu bitero bikomeye kugenda bigaragara mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uwo mujyi mbere yuko tuza kugaruka ku biganiro byongeye guhuriza abakuru b'ibihugu barimo Evariste Ndayishimiye, Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda muri Washington DC kugira ngo barebe icyakorwa kugira ngo amahoro umutekano bigaruke. Ese koko birashoboka ko impande zombi zishobora kuba zatanga ubutumwa bukomeye no gushyira hamwe kugira ngo amahoro umutekano bigaruke ku butaka bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko benshi bakeneye kumenya ayo makuru. Ni byinshi turagenda tugarukaho ndetse twibaza tuti ese nyuma yuko abayobozi batandukanye batangaje ko mama 23 ariyo yatangaje ko igabyitero mu bice bitandukanye bya Kisangani bikagaragaza ko imirwano yongeye gufata indi ntera, cyane ko uyu mutwe wa mama 23 wari wamaze gutangaza ko rwose wongeye kugaba ibitero muri Kisangani unabyishimira cyane. Benshi rero bahereye bavuga bati kuba izi nyeshyamba z'umutwe wa mama 23 zaratangaje ko zagabye igitero muri Kisangani nyuma y'agahenge byagaragaje icyo twakwita umutima mubi cyane izi nyeshyamba zifite. Bivugwa ko rero ngo FARDC nayo yamaze gufata icyemezo cyo kutubahiriza inzira y'ibiganiro ahubwo bakomeza kugana imbere bagaba ibitero bishobora no gutuma abasirikare ba mama 23 bamwe na bamwe bahasiga ubuzima nk'uko amakuru dukesha bimwe mu binyamakuru bitandukanye bigenda bigarukaho. Imishyikirano hagati y'impande zombi rero nayo ishobora kuza guteza ikibazo, ariko mbere yuko mbatindira, mbere yuko mbasomera iyo update, ndagira ngo munyemerere twakire mugenzi wacu ku murongo wa telefone amaze kunyakura ambwira ko yibereye neza hari kubera ibitero ndetse ngo yihishe munsi y'igitare. Aka kanya yatubwira uko byifashe. Bwana munyamakuru ndakwakiye. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru kuma ikaze. ngira ngo bwana munyamakuru mu ijoro ryashize mu mujyi wa Goma reka bari bomera kuko ubu ngubu aka kanya niho nibereye niho nihishe nk'uko bivuze. Byansabye kwihisha inyuma y'urutare ahantu hatuje kugira ngo tube twabasha kuvugana kuko imbunda nini ndetse n'intoya ndetse n'urusaku rw'amasasu ndetse n'indege zikomeje gukata ikirere sinzi ko byari bukunde ko
twakumvikana bwana munyamakuru byemewe cyane cyane kuko muri aka kanya imirwano yongeye kuzinduka ngira ngo twabonye imana ikingo reka muge gutyo kuko imirwano yarayibaye ku mugoroba ntabwo twe tuzi ko turi bubyuka amahoro kuko nta gace n'aka na kamwe katagaragayemo imirwano imbunda ndetse n'intoya rero bwana munyamakuru nk'uko bimeze ngira ngo nuko twaraye ntawaryamye imbunda ndetse n'intoya byakomeje kugenda bitunyura hejuru ibisasu biremereye rero n'ubundi byakomeje kugira ingaruka ku ngo z'abaturage ngira ngo umuriro ni mwinshi ndetse n'ingabo za M23 zakomeje gutega ibisasu ku bikorwa by'ubucuruzi muri aka kanya rero ingabo za FARDC zamaze kwinjira mu mujyi wa Goma zikaba zikomeje kugenda zizimya amaduka yagiye atwikwa n'ingabo zatwirwana ndetse n'ingabo za M23 ubwo zavaga mu duce tugiye dutandukanye ngira ngo bwana munyamakuru muri iki gitondo n'ubundi ibyo bisasu byatuje kurara dusinziriye muri aka kanya rero byagize ingaruka zikomeye ku ngabo za M23 buri umwe wese rero bakwibaza ngo byabagizeho ingaruka gute bwana munyamakuru muri aka kanya turi kuvugana ngira ngo binsabye ko mfashe iminota igera muri 20 kugira ngo mve mu duce turi kuberamo imirwano kuko imirambo yakomeje kuba myinshi ngira ngo video nagenze fata zimwe nagenze kohereza abasirikare ba M23 bamwe bacitse amaguru ndakubwiza ukuri ko ari ibintu bibabaje ari ibintu bigaragarira amaso buri wese ubibonye wese ari kwikanga avuga ati imperuka yageze ku ngabo za M23 ingabo zikomeje gushyingurwa n'ibisasu bikomeje kugenda bibagwaho ndetse bikica benshi ngira ngo ibisasu by'indege biri kugenda birasa cyane cyane ku birindiro bya M23 ngira ngo rero izi ngabo abantu benshi twagiye tuganira bwana munyamakuru abaturage bavugaga bati najye baca ku mirambo myinshi ingabo za M23 bavugaga bati n'ubundi izi ngabo sinzi impamvu zitaboka inzira y'ibiganiro zigakomeza inzira y'intambara bikaba bikomeje kugenda bibaviramo rero gukomereka gucika imitwe ngira ngo harimo abana batujuje imyaka bakorerwa na munyamakuru bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse byagiye binagaragara ko batari babona n'impuzankano y'ingabo za M23 uretse gusanga rero yapfanye imbunda ngira ngo amafitebo nagiye nyaguhangira ngo abenshi badukurikiranye baza guca ku muyoboro wa WhatsApp kugira ngo bashe kubereka aya mavideo kuko ntago yaca ku muyoboro wa YouTube ngira ngo bwana munyamakuru birababaje buri umwe wese uribibone arahita acika umugongo kuko twese twatangajwe no kubona abana b'abaturage abana benshi bagiye bagwa rero mu mirongo y'imbere ku rugamba ubona ko aribo biganje ngira ngo rero ibi ngibi ngira ngo ingabo za FARDC zatangarije abaturage bakomeje guhungira mu mujyi wa Sake ko ibi ngibi ingabo za M23 ziri buze kubyishyura ndetse banababwira ko bagiye kubagarurira icyizere intambara zikomeje kugenda ziba z'urudaca bagiye gukora uko bashoboye ngira ngo ingabo za M23 zafatiwe imbariko reka mvuge gutyo kuko mu misozi miremire ya Nyiragongo nabo bongeye kugabwaho ibitero n'ingabo za M23 ziri kugenda zihungisha intwaro kuko muri aka kanya bwana munyamakuru tuvuganye ubu ngubu tuvugana ingabo za M23 imbohe ziri gutambutswa zigera zafatiwe ku rugamba hafashwe abasirikare rero bagera muri 92 bamaze gufatwa muri iki gitondo n'imirwano yatangiye isaa 10 za mu gitondo ikakubare imirwano yamaze kuba bwa munyamakuru hatangazwa ko abasivile bagera ku 8 bamaze guhitanwa n'iyi ntambara urumva ko rero n'ubundi bikomeje kugenda bibangamira ikiremwa buntu hano mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru n'ubu tuvugana ndimo ndazireba indege ebyiri za M23 zimaze guhanurwa n'ingabo za FARDC ubu ngubu tuvugana zirahanuwe bwana munyamakuru ni indege rero zerekeje mu bice bituwe cyane cyane n'abaturage hafi y'ikibuga mpuzamahanga cya Goma ubu ngubu tuvugana indege ebyiri za M23 zizwi nka drone nabo bari bagerageje kuzamura
FARDC ikaba izirashye ivu, reka mvuge gutyo. Urumva ko n'ubundi ni ibikorwa bitari byiza ku ngabo za M23. Urumva zigabye ibitero mu bice bituwe n'abaturage, ari ingabo z'u Burundi, ari kugaragara ibibunda binini by'ingabo z'u Burundi, n'imbunda zaraye zizanwe hano mu mujyi wa Goma. Ngira ngo n'ubungubu mu muhanda Sake Goma n'ubundi haracyaza izindi ntwaro. Urumva ko ingabo za M23 sinzi ko ziri bwirwe muri uno mujyi, zamaze kuba rero zijya mu nkengero hafi y'umupaka wa Rubavu. Urumva ko abasenga musenge kugira ngo ino ntambara itototera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko iyi mirwano bwana munyamakuru iri kubera hano hafi y'umupaka wa Rubavu, kugira ngo bikomeje kugenda bishyira habi igihugu cy'u Rwanda, kuko ngo muri aka kanya imirwano iri kuhabera. Abaturage benshi twagiye tuganira nabo bafite impungenge ko biri bujye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko abasirikare benshi ba M23 bakomeje guhunga begera umupaka wa Rubavu, n'imirwano iri kuba yegereye hafi y'umupaka. Urumva ko ari ibintu bwana munyamakuru biteye impungenge. Gusa muri aka kanya mu mujyi wa Goma hari kugaragara ubwisange bw'abacancuro, ndimo ndababona, ndetse n'ingabo nyinshi zaje ku mirongo y'imbere ku rugamba za Tanzania ndetse n'u Burundi bukomeje kwinjiza ibitwaro biremereye hano mu mujyi wa Goma, kugira ngo barebe ko bakuramo nyeshyamba cyane cyane za M23. Kuko bwana munyamakuru ubu tuvugana muri aka kanya, urugo rwa Sultani Makenga, urugo rw'abayobozi bakomeye ku ruhande rw'ingabo za M23 bari kugenda batwikirwa. Ngira ngo mu ijoro ryashize harashwe inzu ya General Sultani Makenga. Iyi nzu rero yaraje kuba iraswa bwana munyamakuru, akaba yamaze kuva rero muri kano gace yari atuyemo. Ni umujyi rero bwana munyamakuru bibarishimiye, kuko muri aka kanya urugo rwa Colonel Nanga nawe rwamaze kugoswa n'abasirikare b'abacancuro. Urumva ko bikomeje gushyira ingabo za M23 bwana munyamakuru. Hanyuma ibitero byahitanye bande? Bamaze kumenyekana umubare w'abamaze kugwa muri ibi bitero, cyangwa ibinyamakuru ntibiratangaza? Cyane cyane turashaka kumenya mu by'ukuri impande zombi niba zigeze zitangaza ababa bahitanwe n'ibi bitero, cyangwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Nta muntu n'umwe, nta update urafatisha yerekana bamwe mu babaguye muri ibi bitero byagabwe mu bice bitandukanye bya Minembwe, Bukavu, Goma ndetse n'ahandi? Bwana munyamakuru, muri aka kanya ingabo za FARDC zitubwiye ko y'abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC bagera mu 8 bakomerekeye kuri runo rugamba. 2 bakaba bamaze kwitaba Imana, harimo n'umusirikare wa Tanzania. Urumva ko rero bwana munyamakuru n'ubundi imibare irakomeje gutangazwa. Gusa ku ngabo za M23 bo bakomeje kubigira ibanga. Gusa abakomeje gupfa ni benshi, ku buryo ingabo za M23 ziri kugwa hano ku rugamba bwana munyamakuru ibarura nta kintu yadutangariza, kuko imirambo ni myinshi. N'ubu ngubu byansabye bwana munyamakuru kujya ahitaruye, kuko inkomere ni nyinshi ziri gutaka. Ngira ngo bamwe nagiye mbifotora bwana munyamakuru, ndaje mbikoherereze. Bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi izi ngabo za M23 uretse ko zigisaza imigeri, n'ubundi zo zikomeje kugenda zitakaza abantu benshi. Abaturage bakomeje gupfira muri ino ntambara, ndetse n'ingabo za M23. kuko bwana munyamakuru muri aka kanya tuvugana amakuru ari mu mujyi wa Uvira, naho bwana munyamakuru wongeye gufatirwa imbohe zigera muri 36 zafatiwe hafi ya secteur Kivu, ubwo bageragezaga kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage hafi y'isoko rya secteur Kivu. Ngira ngo abazi barahazi, hafi rero y'igishanga cya Rusizi. Urumva ko rero imirwano bwana munyamakuru n'ubundi ikomeje ku mpande zombi, ari nako ku musozi wa Kara bwana munyamakuru naho amakuru ari uko ingabo za M23 zamaze guhakubitirwa inshuro mu bitero zari zagabye ahashyira saa 10 za mu gitondo bwana munyamakuru.
Yego, aka kanya mu by'ukuri hari izindi update zaba ziri kugaragara mu bice bitandukanye bya Minembwe, hakomeje kumvikana n'ubundi imirwano ikomeye ishobora no gusiga bamwe mu basirikare bakomeye bahasize ubuzima. Ndetse utubwire no kuri iyi nama ikomeje kugaragara mbere yuko tugaruka kuri General Masunzu. yego bwana munyamakuru, ngira ngo abaturage benshi bumvise iby'iyi nama igiye kubera muri leta zunze ubumwe za amerika. ngira ngo bwana munyamakuru, iyi nama n'ubundi benshi bari kureba ibiri kubera hano muri repubulika ya demokarasi ya kongo. ngira ngo yari ikenewe ku ruhande rumwe, cyane cyane mu gihe hashyirwaho mu bikorwa ibyo baganira, kuko iyi mirwano n'undi iri kototera hafi y'umupaka Rubavu. urumva ko iyi nama yari ikenewe kugira ngo hongere hashyirweho ubwirinzi ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ingabo za FARDC zizahagarika urugamba, cyane cyane mu gihe ingabo za M23 zazemeye nazo inzira y'ibiganiro, kuko benshi biteze ko ingabo za M23 ziri buze kuva mu duce tugiye dutandukanye ziri kugenda zirwaniramo. ngira ngo rero abaturage bafite icyizere, cyane cyane baragifite Perezida Antoine Tshisekedi ko ari bubumve, kuko yakomeje kugenda agaragaza ko noneho uruhande rw'abaturage akomeje kugenda agaragaza ukuboko kudasanzwe bwana munyamakuru. Yego, ibyo ngibyo nanone biragenda bikazana indi sura itandukanye yo ku butaka bwa Kongo, aho abantu benshi bavuga bati ese ni iyihe mpamvu cyane cyane ibiganiro bikomeza kugenda biba, ariko kugira ngo hazafatwe ingamba zihamye zo kugira ngo hagire igikorwa bikagorana mu by'ukuri. Niyo mpamvu ibi biganiro bihuza impande zombi nta kintu na kimwe cy'umusaruro kigaragara. impamvu bwana munyamakuru, ngira ngo murabizi neza ko abahuza cyane cyane bo muri afurika, bo mu bihugu bya afurika bagerageje guhuza impande zombi, ariko hakomeje kugenda hagaragara ko ingabo za M23 zagiye zirenga ku byasinywe mu masezerano, zikagaba ibitero, bigatuma n'ubundi izi ngabo za FARDC zifata ibindi byemezo. ngira ngo leta zunze ubumwe za amerika zatangiye gutekereza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bwana munyamakuru, nyuma y'uko izi ngabo za M23 zakomeje kugenda zigaragaza isura itari nziza, cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye bitewe n'abaturage, ndetse no kuba barishyiriyeho leta ubwabo, nabyo ngira ngo binyuranyije n'amategeko. ibi rero n'ubundi byakomeje kugenda bigaragaza ko inyeshyamba za M23 ndetse na Twirwaneho bakomeje kugaragaza ubushotoranyi ndetse no kubangamira ikiremwamuntu. ibi rero byatumye n'ubundi ibyasinywe mu masezerano bitubahirizwa, ngira ngo ariko ingaruka zikomeje kugenda ziba nyinshi ku ruhande rw'ingabo za M23. ngira ngo bakomeje gutakaza abasirikare benshi ndetse no kurekura uduce tugiye dutandukanye. ngira ngo izi ngabo za M23 muri aka kanya tuvugana zigize amahirwe inzira y'ibiganiro ikongera kuba hafatirwamo imyanzuro yo guhagarika urugamba. ingabo za M23 rero mpamya ko bwana munyamakuru zakwemera noneho inzira z'ibiganiro, ndetse zigashyira hasi intwaro zikubahiriza ibyasinywe mu masezerano. nubwo benshi bavuga bati n'ubundi iherezo ry'intambara ni inzira y'ibiganiro, kuko ureba igihe ingabo za M23 zizemera gushyira hasi agapira zikayoboka inzira y'ibiganiro biragoye, kuko muri aka kanya zikomeje kurwana, ndetse General Sultan Makenga n'abamurangaje imbere bakomeje kugenda bagaragaza ko batazigera barekura byoroshye. ibi rero n'ubundi bigatera impungenge abaturage, cyane cyane nk'umujyi wa Uvira hakomeje kugenda hagaragara umutekano w'abaturage bwa munyamakuru, ariko muri kano kanya mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara naho ibitero byagiye bigabwa n'ingabo za M23. ibitero byaturutse hafi ya segiteri Kivu. urumva ko n'ubundi ingabo za M23 zitigeze zirekura byoroshye, ndetse zikifuza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. ari nayo mpamvu bakomeje kubashinja ko ari bo nyirabayazana w'imirwano iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana munyamakuru. Wenda dusatira umusozo, abantu benshi bari kwibaza bati ese nyuma y'imirwano abasirikare bagaragaye bafashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku ruhande rwa leta nabahe, cyangwa se leta yafasha abahe ku ruhande rw'izi nyeshyamba? Mu by'ukuri ni update abantu benshi bakeneye kumenya.
uruhande rwamaze gufatirwa abasirikare barwo ni uruhe bwana munyamakuru? ingabo za M23 bwana munyamakuru, mu mujyi wa Uvira hafashwe abasirikare bo ku ruhande rwa M23 bagera kuri 64 bafatiwe mu bikorwa byo kuba bagerageje kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira. No mu mujyi wa Goma imbohe zabaye nyinshi, ndetse bwana munyamakuru hanagaragaye ishusho mu mwanya utambutse mbere yuko tuvugana ku murongo wa telefone. Bwana munyamakuru, ingabo za leta zongeye gufungura imbohe zari zarafashwe n'ingabo za M23, harimo abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC n'abacancuro babiri bari barafashwe n'ingabo za M23, ariko muri aka kanya bakaba barekuwe ndetse bakaba bari guhabwa ubutabazi, kuko bari bafungiye bwana munyamakuru mu mujyi wa Goma, bari bafungiye ahantu hagoye, ndetse ngira ngo bwana munyamakuru muri aka kanya bakaba bakomeje kujyanwa mu ivuriro, cyane cyane bwana munyamakuru ingabo za FARDC ndetse n'abakoranabushake bakomeje kugenda bagaragara bari kugenda bafasha abaturage bari guhunga runo rugamba bakakomerekera mu nzira, ndetse n'abakomeje kuhaburira ubuzima ni benshi bari kugenda bafashwa n'ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bwana munyamakuru. Yego, ibyo ngibyo nanone tubigarutseho, hari abavugaga bati inyuma y'ibyo byose M23 abasirikare bayo benshi bagiye bagaragara bahungira mu myobo kubera ubwoba bw'imirwano n'ubundi bakomeje kugenda bahura nayo, kuko nibo bwa mbere bahura n'ibitero bikomeye kandi bya drone ziremereye ziba ziri muri birometero binini ugereranyije n'izo barwanaga nazo mbere, kuko ubu ngubu benshi bavuga ko ingabo za FARDC ziyuburuye ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gutangaza ko ubu ngubu ikigiye gukurikiraho, ndetse na Patrick Muyabigarukaho bavuze ko bagiye kwigarura ibice by'ingenzi byose ku butaka bwa Kongo nta na kimwe basize. Ibi tugana ku musozo, ibi ntibishobora kuba byaratangiye FARDC, dore ko yari yijeje abantu ko ku itariki ya 15 aribwo izatangiza ibitero byo kwisubiza ibice by'ingenzi, ndetse n'aka kanya hakagenda havugwa inkuru ko ndarikira abantu kuza gukurikirana imyanzuro ibuze kuva muri iyi nama yakomeje kugenda ihuza abakuru b'ibihugu, ndetse benshi bavuga ko nta kintu na kimwe imaze usibye gutwika amatike gusa bakajya guhura, ariko benshi bemeza ko guhura kwabo rwose bisa n'inzozi, kuko benshi bemeza ko guhura kwabo byakabaye bigira akamaro mu gihe cyashize, ariko ubu rwose benshi bemeza ko nta kintu na kimwe bikimaze. Nawe niko ubibona tugana ku musozo? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo ingabo za M23 zikomeje gufatanwa uduce tugiye dutandukanye, ngira ngo bwana munyamakuru muri aka kanya bakomeje gufatanwa uduce tugiye dutandukanye, harimo uduce tw'ingenzi ku ruhande rw'ingabo za M23. rero ubu ngubu muri aka kanya uduce tugenzurwa n'ingabo za M23 twose turagoswe, yaba no mujyi wa Goma bishobora kugera bwana munyamakuru ku isaa 5 z'amanywa ingabo za M23 zavuye muri uno mujyi, kuko ndimo ndazibona ingabo za leta ni nyinshi muri uno mujyi, wagera mu bice rero byose bitewe n'ingabo za M23 bwana munyamakuru hari kubera imirwano. Rero inzira z'ibiganiro ngira ngo zari zikeneye ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nkurikije uko mbibona ntabwo mbona ingabo za FARDC ziri buze kubahiriza ibyasinywe mu masezerano, kuko n'ubundi zo zikomeje kugera ku ntsinzi y'uru rugamba, kuko muri aka kanya bamaze gufata ibice binini bituwe n'abaturage, ndetse n'ibice by'ingenzi ku ngabo za M23 bamaze kuba babizambura. urumva ko rero FARDC n'ubundi inzira z'imirwano nizo ziri kugenda zibaganisha ku ntsinzi, nyuma y'uko babonye indege z'ikoranabuhanga ziri kurasa, noneho ngira ngo byarahindutse bwana munyamakuru, ntizikirasa mu bice by'abaturage ahubwo ziri kurasa aho zitumwe. rero ibi ngibi bigaragaza ko n'ubundi inzira z'imirwano ziri gutuma Felix Antoine Tshisekedi afata ibice byinshi byagiye byigarurirwa n'ingabo za M23, kuko inzira z'ibiganiro ntabwo ingabo za M23 zigeze zibyubahiriza bwana munyamakuru.
yego ndagushimiye cyane, ubwo wenda turaza kongera gusubira mu zindi update ziraba zigezweho mu minota iri imbere, ndetse benshi bavuga ko intambara ikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo ishobora guteza n'ubundi akaga abaturage cyane cyane kuruta ibindi. Ibyo nabyo rero ni bimwe mu byo abantu benshi batajya barenza ingwe, bavuga bati uko byagenda kose urugamba aba ari urugamba, kandi intambara yo irakomeje mu by'ukuri. yego bwana munyamakuru wakoze cyane. Yego, twibutsa abantu gukora share nyinshi cyane, nyabuneka dukomeze twagure umuryango mugari wanyu kandi wacu. Nyagasani akomeza abane namwe. Amakuru yacu ni mu minota iri imbere, n'undi tugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku rugamba ndetse n'imirwano ikomeje kugenda ivugwa cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu benshi baribaza bati se ni iki cyaba kigiye gukurikiraho hagati y'impande zombi? Byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye mu minota iri imbere, tureba ibikomeje kuvugwa. Nyagasani abane namwe.